Shalom, selamat hari Minggu, anjana selamat Paskah mau batahaganupan, bani orang tua nami lansia, bapa inang, pemuda, sonaige sekolah minggu, na adong igarejaon, pakon ijape nasiam marianan, nalaho mandihuti ibadah minggu sadarion, 4 April 2020 sada, Minggu Paskah na parlobe, dengan tema Kuasa Parpuhoon ni Yesus. Diar Bapa Inang, pai mai pukahita parmingguanta, diar ase marondo sita hubani Tuhan, mangindo panguripion pakon pasu-pasu, ase ibagas nadiar ibadah ta mardalan, anjana ganupan hita, manjolo hasonangan na humbani Tuhan. Ase iyo tanghanami hubat haganupan untuk bersaat teduh secara pribadi. Amin. Riap mahita jongjong. Ibagas goran ni naibata Bapa, pakon Tuhan Yesus Kristus, apa tonduy na pasing, sito palangit pakon tanohon. Amin. Ase anggodoma ipapuho na siam rapakon Kristus, pindahi na siama na iatas ay, ijay do Kristus hundul isiamun ni naibata. Haleluya, haleluya, haleluya. Mahita, ham Tuhan Yesus Raja si Parmonang, martupudo hanamion sadarion, mamestahon parpuhoon pakon parmonang muin, ipasaut hamdo hatamu, marhitehon parpuhoon pakon hamonanganmu, mambahen parsimada hanami, bani haluahon apa hagoluhan in sadokah ni dokah ni. Parayak hamma hanami na martupuon, ase manggolu hanami ibagas hagogohon ni parpuhoon, pakon hamonangan muin. Amen. Hundul makuria. Puji tong-tong Jehovah tongon, pardiar gabe parholong ate sadokah ni. Mandoding hita puji hita Tuhan ta marhite doding haleluya nomor 200 sada ayat sada 2 pakon ayat 5. Jehovah botul, marha hormatan mahita bai Tuhan naibata. Doding ta humbani ayat na palimahon. Sembah puji Jehovah botul, marha hormat
tiap mahita jongjong. Martonggo mahita sopot kon hitama dosata hubani Tuhan naibata. Ham Tuhan naibata si mada sagala na adong. Si boto haganup anjahan naibata parpitor. Ia jari hamdo hanami ase makamalas kon pasu-pasu nadop ipaondos ham huban nami. Tapi gati dolang ihasonang kon hanami si bere-beremu. Janah ia jamhon hanami dogogo. Pikiran sonai age uhum nami sandiri. Laho mansuhuni sura-sura nami. Jajat nahurang podasdo pangahap nami martambah sinadongan. Gabe ipindahi hanami parhiteon naso tiba dalanni. Lang homa ipake hanami, laho mangindahi ham. Halani mamparayak arta na laho salpuin. Ham Tuhan, marpung laki mauhurmu mangidah ganup dosa pakon hajahaton namiin. Hartuki ham mauhur nami, ase ulang inunut hanami be makorjahon dosa, pakon ganup na jahatin. Topa hama uhur na bayu marhitei tondimu. Ase tongtong hanami manggoluh ibagas hapitoronmu. Ibagas Kristus Yesus si paluahin. Sasap hama dosa nami, anjaha jalo hama tonggo namion. Amin. Tangar anjaha porsai hitama hatani naibata, bagah-bagah pasal hasasapan ni dosa. Makop-kop haganup do ia mate, ase ulang manggoluh, bani diri ni bei na mangguluhin. Tapi ase manggoluh si dea bani, nadop mate anjaha mulak manggoluh makop-kop si dea. Ibagas holong ni naibata, domma isasap haganup dosata. Halani ai, pataridah kon hitama tanda-tanda ni parguluhan na bayu. Hasangapon ma bani naibata ibabo. Amin. Hundul makuria. Doma ijalo hita hasasapani dosa humbani Tuhan naibata. Halaniai dea responi hita marite mandoding hita humbani doding haleluya nomor 70 ayat 1 2 pakon ayat 3. Tuhanku, doa
dosata, janah nabaen Jesusin hasomanta, tenger uhurta bai Tuhan tain. Dodingta humbani ayat na patuluhon. Manduding hita use, haleluya nomor 24, sangga mandodingon, Romana siam hulobe nasiol padidihon. Nasiama soman nasiol padidihon dat danakon. Tangion nasiama lobehatan ni Tuhan Yesus. Na tersurat bani Matius 20 ayat 10 das subani ayat 20 nama katahon. Doma ondos baku segala kuasa na inaguriatas. Apa na itanohon. Laho mahanima. Podai hanima segala bangsa ase gabi susian kusidia. Anjaha didihanima masidia, hubagas goran ni Bapa, anak apatun duna pasing. Ajari hanima masidia, makorjaon sagala na do putitakon banima. Bani Markus 10 ayat 10, ia tahun Tuhan Yesus dohoma, na persaya anja terdidi, dapotan haluahon, tapi naso persaya hona uhum do. Ase tonah apa perintah ni Tuhan Yesus aido, nani dalam kononta bani panorangon. Aina terdidi ibagas goran ni Yesus, hubagas hamatian niai do ia terdidi. Janah nadop tertanam do ia rapak konsi. Ase songon Kristus, nado pinapuho humbani namate marhiti hasangapon ni Bapani. Sonai mahita na dokter didi, mardalan ibagas goluh na baru. Halani hubagas sadaton duido hita terdidi, gabe sadabadan dohita ibagas Kristus. Na terdidi, maruli bani hasasapan ni dosa, pakon manjalo si bere-bere ni ton dui na pasing. Bani nasyam, pakon bani anak nasyam do bagah-bagahin. Ay tersurat do bani Markus 10, ayat 14b dasubani 10. Paturut hanimama danakin rohu baku, ulang pandang hanima si dia. Ay bani halak si sonindo, harajau ni naibata. Nasitong do hatakon banima, naso manjalo harajau ni naibata, songon dakdanak, seng anjay masuk ia hujai. Jadi irohop masidia anjaha itape matangani bani sidia
laho mamasu sedia. Anggo sonai saksion na siyama hapor sayon tain rap pakon kuriaon riap mahita jongjong. Saksion ita mahapor sayon tain songon na sinasyon niya ganupalan na porsaya banisap tanohon. Au porsaya pargogono sa tarimbang na manopalangit pakon tanohon. Au porsaya baniji Bani Yesus Kristus. anak ni bata na sasaday, Indo Tuhan ta, na bukod si Maria, sanganape halyaban, marhiti tondi na pasing, na manaron na parngit, bani panora si Pontius Latus, iparsilangkon, Mate anjay tanong, turun nugulutun, mulak mangguluhun bani na mate, bani ari patuluhun, naik ke surga, Anjahundus sam ni taba, gogono story bangin, hunjay may mulak magira, lamang umihala manggulu, akon na mati. Au persaya tuntun pasing, bani kuria persadaan na pasing, parsauran sagala na mapasing, bani sasapan ni dosa, bani parpuhon ya kula, pakon bani haguluhan na sadokah ni dokahni. Amin. hundul ma kuria. Domay tangar na siyam, hatani na bata domu hubani pandidion. Jana domma homa isaksyon na siyam hapor sayon tain. Ase sonari, balosi na siyam ma sukun-sukunon. Ipindo uhur na siyam dosonari didion dakdanakon hubagas na hinaporsayaw na siyam ay ipindo uhur na siyam do Ipindo nami do. rado na siyam mamboban jana marsurusi hugareja laho mangguruhon hata ni bata ase gabi paguri na manggulu iya bani Tuhan Yesus Kristus rado na siyam Rado nami. rado na siyam mangajari mamudahi pakon pauliulihon hapor sayaon ni danakon ase ibotoh anjaha ihut kon si hatani na bata rado na siyam. Rado nami. Bulat ni na siyam do mangundos kon dadanakon hubani ni bata. Pakon mandalan kon pangakuan na siyamay. Bulat ni uhur na siyam do. Bulat ni nami do. Ase namarpadan do na siyam sonari pakon ni bata. Ilobe-lobe ni kuryaon. Say bujur mana siyam mandalon konay. Ang gusonay didihitama dakdanakon maronjolan hubani nahina porsayaon taay. Ham Theodora Mauren Iramoti Damanik Udi dimaham ubagas goran ni bata bapa pakon Tuhan Yesus Kristus apa tondu napasing. Amin. Sai parorto ni batamaham. Bani parmasuk menari hubagas harajon ni. Rosi sadoka ni dokah ni. Amin.
martonggo mahita. Ham Tuhan ni bata Bapa nami, mariti Yesus Kristus Tuhan nami. Dom mayondos kon hanami dadanakon hubamu. Porsay do hanami dom may jalo ham iya gabi anakmu, marhiti pandidion na pasingin. Ase masuk iya hubagas kuryamu, anja gabi paguri na manggulu iya itanohon, jana panian bani haguluan na sadokani dokahni. Papasing, jana pasu-pasu ham ma iya, ase manggulu, magudang, anja matoras ibagas hapor sayaon hubamu. Maidok mauhurmu bani na matoras nidat danakon, pargogohi, jana ajari hama si dia, manugu-nugu dak danakon hubamu, asirap si dia parsimada, bani harajaonmu. Amin. Mandoding hita, haleluya nomor 102, sanggah mandodingon, mulak manasyam nadok padidihon, jana romaham nasiol manaksion hapor sayaon. Sonai agi orang tuani, jongjong bani ianani. Nasyam hasoman sakuriaon, idah nasyam do nyombah ton jongjong nuan ijon, natardidi sanggah dakdanak ope iya, sanggah pandidio nai, marpadan do orang tuani, laho mangajari pakon mamudahi, mamboban hugarija jana marsuru sidia, mangguruhon hatani naibata. Doma marhorja Tuhan ibagas dirini. Sonari sihol luar honon jana saksi honon nima hapor sayaon niai. Tuhan ta makatahon. Ay sagala nama naksional ilobe ni jolma, saksi honon kudo ilobe ni Bapa na inaguri atasai. Tapi sagala nama parnalang au ilobe ni jolma, parnalangon kudo ay ilobe ni Bapa na inaguri atasai. Ay malua maham, anggo isaksion hamarhite pamanganmu Tuhan Yesus, anjaha iha porsaiham ibagas uhurmu, nadop ipuhoy na bata iya kumbani namati. Ay marhite uhur dohalak porsaya, laho huhapit toron, anjaha marhite pamangan, manaksihon, laho huhaluahon. Nasyam namatoras ni si dia nalaho manaksionon. Ida nasyam do niombah nasyamon. Hinaholongan ni uhur nasyam jong ijon. Patut do makataon tarima kasih nasyam. Parlobe hubani naibata.
halani haganup idop nuhurni naisendoka, ai ipaguluh do iya rossi sonari, jana saut ibotoh hatani naibata, pakon dalan huaguluhan. Anjaha patut do ingaton nasiam sadarion, haganupan pambahenan nasiam nahurang, dopak niombah nasiamon. Ibere batado si dia bani nasiam, ase itogu-togu, anjaha ia jari nasiam, mangihut kon hata ni nebata, jana maka guluh konsi. Ia jari jana itonggohon nasiam do si dia humbani nadopin, ase sitong mangihut kon Tuhanin. Bani haganup hurang ni pambainan nasiam do paksi, patut unduk uhur nasiam, dopak na ibata ibagas tonggo, masopot kon haganupanay. Sonari nabere mapanorang bani nasiam, laho masopot kon haganupanay, martonggo manasiam, ibagas uhur nasiam. Ham nasyol manaksyun hapor sayam. Na jongjong duham sonari ilobe ni nebata, na mangida torus subagas uhurmu, pakon ilobe ni kuriaon. Doma ibotoham, harosu pakon hagigi ni nebata, seng tarbahen be marsidalian, bani ari paruhumanin. Anggo idingatiham, parguluhunmu ari-ari nadup salpuin, patut do, maka taon tarima kasih ham hubani nebata, halani haganup idup nuhurni. Anjaha, anggo idingatiham, pambainanmu dopak nama torasmu, rosi haganupan dosamu, patut do marunduk nuhurham mardingatai, buan mahaganupanai, hubani Tuhan Yesus, ase isasap marhition ni darohni, nama durus makop-kop pardosa, nama sopot kondosa. Paubah ma uhurmu, anjaha pukkah ma pangabak na bayu, humbani sadarion, ase tardalani ham dalan haluahonin, dalan huaguluhan, nasadokan ni dukahni. Bani haganupan hahurangan, pakon dosa muai, nabere mapanorang bamu, mas sopot konai, martonggo maham, ibagas uhurmu. Martonggo mahita. Hamba panami bapa nasitong jana na manongtong. Tarima kasih mabamu halanoi iramot kon hamdon nyombah namion. Humbani nadupin rosi sonari. Maidok mahurmu parmuduham masidia. Bani hurang ni pambainan nami nadupin hubani. Saya sasapam maai. Anja ulang paturut ham mago iya halani hahurangan nami. Sasapam mahomadu sana hinorjaon ni dopak ham, dopak nama torasni, pakon dopak hasoman ni jolma. Suruh ham mahomaton duina pasing hubagas uhurni. Marhite Tuhan Yesus Kristus, ase ibere uhurni bahen iananmu, ase gabe susianmu iya, humbani sonarirari rosi sadokani dokani.
patotapam mahorja naduk pinuk kamu ibagas uhurni jana parorot ham mahomahanamion haganupan ase ulang hua maguan tapi ase ondos mahanami huha guluhan nasadoka ni dokahni marhiti anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hundul manasyam nama torasni. Ham nasiol manaksion haporsayaon. Balo si hamma na husukun konon bamu. Ilobe ni nebata, pakon ilobe ni kurion. Porsaya duham, bani nebata si tolusada. Bapa, anak, pakon tondui na pasing. Si topa hita. Porsaya duham. Porsaya doahu. Iparhatongon uhur mudo, hata nine bata na tersurat bani padan na basaya, pakon padan na baru, songon na ginuruhonmu nai saindoka, pabua ay duha sadalan hua guluhan, iparhatongon uhur mudo, Iparhatongon uhur hudo. raduham, maka gulukon hapor sayaw na sitongin, tandani nadop matoras hapor sayawnmu, janaraduham, humbani gok ni uhurmu, pakon bois ni gogohmu, manaluhon haganupan dosa, raduham, Radoahu. raduham ringgas manjalo parpadanan na pasingin, songon na tinonakon ni Tuhan Yesus. Jana raduham mandalankon hawajipan bani kuriani, raduham. Radoahu. Ase namarpadan duham sonari pakon nebata ilobe ni kuriaon. Ulang ma ilang gerham padanai. Saya bujur maham, mardingat haganupanay, ase lambin totap hapor sayaonmu. Anggosonay saksion hamma hapor sayaon tain. Au persaya baninay bata bapa, pergogona sa tarimbang, namuno palangit pakon tanahon. Au persaya bani Yesus Kristus, anak ninday bata na sasadain, Indo Tuhan ta, nanti dubuh koni si Maria sanggahnape haliaban, marhite tondun na pasing. Namanaron na parngit, bani panorang ni si Pontius Pilatus, iparsilangkon, matay anja itanom, turun hundagori toru, mula manggoluh hubani na matay, bani ari patoluhon. Naik husurga, anjaha undul isya muni nebata bapa, pargogo na sutarimbangin. Hunjay ma ia mulak magira, lahu manghumi alak na mangguluh, pakon na dop matay. Au persaya bani tondi na pasing, bani kuria persedan nama pasingin, parsaoran ni segala nama pasingin, bani hasapan dosa, bani parpohon yakula, pakon bani hagolohan na sadokah ni dokahni. Amin. Hatani naibata, nagabe poda hubani, duwin feloi saragi. Bani namanaksion haporsayaon ia sadarion. Tersurat bani Mazmur 138 ayat 7. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku terhadap amarah musuhku. Engkau mengulurkan tanganmu dan tangan kananmu menyelamatkan aku.
hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Amin. Jalo hamba pasu-pasu humbani Tuhan na bata pakon Tuhan Yesus Kristus apa ton dina pasing sa ipar gugoy maham makaguluhkon hatani apa mataluhon ganup dosa. Amin. Mandoding hita. Bani doding haleluya nomor 102 ayat 3. Nahinarga ni naibata. Harga tumang duham itubus. Halanyai pasangap manaibata marhite guluhmu. Paroroton ni duham manaluhon sagala pangagu. Asal matotap ham marhapor sayaun hubani naibata. Doma gabiasoman sa panganan hamba ni parpadan na pasingin. Anja parupe mahamba ni haguluhan na sadukani-dukani. Gabi anggota sidi maham ikuriaon. Jana masuk hubani seksi nama poso GKPS. Martonggo mahita. Hamba pa namin na inaguriatas. Say maridop nur maham mangidas. Ia nadop nyondos kon hubamu. Say parorot hama ia marhiti tondui na pasing. Say patatap hama ia banipadan nadop niya kon ninokan. Say papasing hama ia ibagas hatamu. Asitarida hapor sayaon ni hunjon hujanan. Marhition pangabak na madiar. Pargogohi jana pamonang hama ia. Manaksihon. Pakon pasangap kon ham bani guluni ibagas Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Menghadap kuria maham. Jana yondus kon hanami hubani pengurus nama poso tiba pihamje nalaho manjalohon ia gabe seksi nama poso. Ya iberian nami panorang bani
Perhanger. Kuria nani hargani Tuhan ta Yesus Kristus malah suhurta puji Tuhan domadiar mardalan manaksion hapersayaon sadarion hanami mewakili nama posoni Kuria GKPS Padang Bulan padaskon selamat hubani duin velo saragih nadop manaksihon hapersayaon mang ingkrarhon imani hubani Tuhan Yesus mulai sadarion resmi maham ijalo sebagai nama posoni Kuriaon gabe pasu-pasu maham bani goluhmu dihut maham terlibat ibagas pelayanan di tengah-tengah ni Kuriata terpuji ma Tuhan marhite goluhmu. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih mau bani Perhanger ase undul maham nadop manaksion hapersayaon. Salam bata hagadupan Bapak Inang nama poso pakon sekolah minggu bani pedorongon dasma hita bani nama basa tonah paskah pimpinan sinode GKPS 2020 sada hubani haganup Kuria GKPS bani Yanani Bay. Selamat paskah ma hubani nasiam ibagas goran ni Tuhanta Yesus Kristus si parmonang in. Damai ma bani nasiam Matius 20 ayat siah ondo hata na iluarhon Tuhanta Yesus Kristus na dopuho ay laho manisay susian ni ijia lanjar maronjolan hubani hata ni ondo homa hanami sihol manisay nasiam na mamestahon paskah bani panorang on sada saor iboto hita do bahasa pakorhon ni pandemi COVID-19 na tetap ope ido pakon hita lang terbahen hita ope mamestahon paskah songon na somal hasi pesonai pos do uhur nami pabuat tetap do hita margogoh mando pakon na masaon ay iboto hita do haganup do manupak hubani nama dear bani sagala namarholong ni uhur bani naibata nani diloni humbani sura-surani hinan Roma 8 ayat 28. AGP pandemi COVID-19 gak bisa ada sejarah na bagaldo bani dunia on tapi bagalando pakorhon ni peristiwa perpuhon ni Kristus humbani namate itongah-tongah ni perguluhon ni hajol maon on marhitei parpuhoon ni naibata ibagas Kristus patugahkon pabuasedo hamatean ujung ni pardalananta halani ay paskah sihol do paingatkon hita paboa AGP mardalan hita bani lombang ibagas ni hamatean tapi tetap do Tuhanta makasomani jana marhorja laho pabayuhon pakon patorsahon dunia na tinopani in. Napaduahon mangidah tanda-tanda ni hadiaran itongah-tongah ni hamaholon memang sedo sadahorja na urah bata. Bani mukah ni maholdo homa bani susian ni Jesus. Ijia mananda Jesus na dopuho ay binahan ni borat ni namasa sanggah na iparsilangkon iya igolgota. Tapi tetap do marhorja na ibata ibagas holong ni hubani sedia sunay hubata AGP itongah-tongah ni naborat na idopakon hitaon nuan. Napatuluhon halani ay AGP paskah panorang on ipestahon hita itongah-tongah ni situasi naborat. Tapi tong-tong do hita margogoh janah ibagas tenger ni uhur makatahon haleluya domba puho Jesus in songon hata ni doding taay pengakuan pakon haporsayaon na sonaydo na boy patubuhkon pengharapan na tuguh bata nalaho manjalani parguluhanta
Jesus Kristus do na do puho janah monang in mamasu-masu na siyam marhasoman dameni na mambere hagogohon laho mangidah paboa tetap do ia makosomani mandopakon sagala namasa. Salam pakon tonggo pimpinan sinode GKPS, Pendeta Dedi Fajar Purba Eforus, Pendeta Paul Urit Munte, Sekretaris Jenderal. Sonari takar hitama ting-ting namasa pakon sihol si pamasaon ikuriata GKPS Padang Bulan. Perlobei selamat mengikuti ibadah mahubata haganupan bani Minggu Paskah na perlobei 4 April 2021 dengan topik mingguan kuasa perpuhon ni Yesus. Ijape hita naman dihuti kuria GKPS Padang Bulan pakon haganup naman dihuti bani live streaming selamat beribadah mahubata. Nah berikut ini pada sekanami selamat ulang tahun hubani jemaat GKPS Padang Bulan na ulang tahun ibagas nasa mingguon 20 Maret sampai 4 April 2021. Na perlobei selamat ulang tahun hubani Marisa Sabatini Simatupang, Basardo Saragih, Cecilia Natania Saragih na ulang tahun bani 20 Maret. Selamat ulang tahun hubani Bapak Jeffrey Sipayung, Yamima Gracela Saragih nama ulang tahun bani 30 Maret. Selamat ulang tahun hubani Bapak Ruben Marti Theophilus Saragih nama ulang tahun bani 30 Maret. Selamat ulang tahun hubani Inang Nyonya Tepe Girsang, hubani Ben Nicholas Panggabean nama ulang tahun bani 1 April, hubani Butet keluarga Nanda Edi Syah Putra Sipayung nama ulang tahun bani 2 April. Selamat ulang tahun hubani Inang Nurhaijah Firawati Saragih. Selamat ulang tahun hubani Arlija Stepani Damanik nama ulang tahun bani 3 April. Sonai homai pada sekanami selamat ulang tahun hubani Elfomar Paskah Sen Sidadolok pakon Albert Passion Sinaga nama ulang tahun bani sadarion 4 April 2021. Selamat ulang tahun bani Syam, panjang umur, hidup berkelimpahan, diberkati oleh Tuhan Yesus. Nah berikut ini pertongguan live streaming bani hari Jumat siah April 2021. Ipukah kita pukul 10 siah 30. Ajahat tuan rumah ijai aima pemuda atape nama poso kuriaon si parambilan penginjil wanita Narsinta Manik pakon pemuda GKPS Padang Bulan. Nah berikut ini sermon kuria. Bani hari Kamis 8 April 2021 ban hitado sermon kuria dipukah pukul 10 pitu wib secara online melalui Zoom meeting. Aima nalaho manakasi ambilan tanggal 10 sada pakon tanggal 10 April 2021. Halanyai haganup anggota majelis jemaat khusus ni pakon anggota kuria nasihol mandihuti sermon boydo mandihuti sermon on baik melalui Zoom meeting pakon melalui YouTube channel GKPS Padang Bulan. Nah berikut ini Paskah kedua ataupun minggu tuntunan. Bani Ari Patar Senin 5 April 2021 iban hita do ibadah minggu tuntunan atau Paskah kedua secara mandiri di rumah tabei. Jadi langadong live streaming di hun gereja hita perkeluarga membahen Paskah di rumah tabei. Kertas acara untuk ibadah on ibagihon melalui WA group jemaat atau sektor. Nah berikut nih Bapak Inang hita haganupan songon dadop isaksion hita nakonai domba ilaksanahon pandidion hubani sada nyombah ni kuriata
ase selamat mahu bani nasiam orang tua, tonggon hita ase dak danak on boy homa marbagal ibagas hatani Tuhan, anjaha boy ipodah-podahi nasiam, ya jarajari nasiam ibagas hatani Tuhan. Sonai homa doma isaksion hita, nyombah ta duin veloi seragih, nyombah ni keluarga si tua Darman seragih nadop manaksihon hapor saya on ni. Selamat mahu bani nasiam keluarga, secara khusus subani duin veloi seragih, ando hartongon semakin dewasa ibagas hapor sayaon, anjaha terus menjolom kesaksian hapor sayaon nadop isaksihon ni. Nah berikut ni pertupuan inang marari Selasa tetap ilaksanahon bani setiap hari Selasa masuk pukul jam 5 sore secara online. Anjaha bani tanggal onom on nama rambilan aima penginjil wanita Narsinta Boru Manik. Nah berikut ni ting-ting paduahon sihol marhajabuan. Sihol marhajabuan aima Wendy Jones Damanik. Anak ni keluarga situa Tri Rusdin Damanik tinubuhkan ni inang Mas Nariana Boru Sipayung. Hun sektor opat Galilea Kuriaon. Sihol marhajabuan pakon tunangan ni Trinita Silalahi boru ni keluarga situa Jenal Silalahi. Tinubuhkan ni inang Sonang Boru Saragi hun sektor 5 Jeriko Kuriaon. Pamasu-masuan ibahen bani hari Jumat siha April 2021 ipukah pukul 10 WIB Marianan IGKPS Padang Bulan dengan protokol kesehatan. Nah berikut ini ting-ting perlobei sihol marhajabuan. Sihol marhajabuan aima Marta Veronica Saragi hun sektor 2 Kuriaon. Boruni Bapa Maruli Saragi Ondi. Tinubukan ni inang es boru tapu bolon sihol marhajabuan pakon tunangan ni. Brata dongan manupak naibaho. Anak ni keluarga Bapa P naibaho. Tinubukan ni inang sorta boru rumah horbo. Hun HKBP Perdomuan Resort Medan Selatan. Pamasu-masuan ibahen bani hari Sabtu 17 April 2021 ipukah pukul 10 WIB Marianan IHKBP Perdomuan. Nah terakhir ipadaskan kami informasi mengenai pandemi COVID-19 siah secara khusus di Sumatera Utara pakon i Kota Medan. Bani sada minggu terakhir 27 Maret dasku bani 2 April 2021 idah kita grafik ni bani layar tabei bani nasa minggu terakhir adong 510 kasus atape 70 halak per hari na positif COVID-19 siah di Sumatera Utara. Anjaha anggo itotal hon hita adong ma 27.424 halak. Anjaha kasus na aktif sonari na sedang irawat 2.406 halak di Sumatera Utara. Anggo kita grafikin tong do OP Bapak Inang lape dong menurun na secara signifikan tapi tetap dope sekitar 70 sampai 100 halak sadari. Secara khusus di Kota Medan bani sada minggu terakhir konfirmasi positif sebanyak 307 halak atapi 44 halak per hari. Jadi total positif 14.360 halak. Anjaha na aktif sonari kasus positif di Kota Medan 1.005 halak. Anjaha anggo pardeta hita homa grafikin tetap dope di sekitaran 50 sampai 70 halak per hari. Halanyai Bapak Inang hita haganupan pemuda na poso sekolah minggu ase tetap ma idalan kon hita protokol kesehatan 3M tidak cukup, wajib 3M 5M aima mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, membatasi mobilitas dan menjauhi kerumunan. Martonggo hita ase boy semakin cepat teratasi pandemi on anjaha boy hita beribadah ibagas na DR. Sonai matikting bata sa minggon
Pas-pasu Tuhan ta mahita haganupan ibagas haganup horjata martonggo ma hita. Dati tupa isombakon hanami hubamu ale Tuhan. Nadop mamasu-masu hanami ibagas nasa mingguon. Ibirehamdo kebutuhan nami, kebutuhan jasmani si panganon si inumon, kebutuhan pakaian, tempat tinggal, sukacita, keluarga, kesehatan nami, pakon hagenupan na perlu huban nami, bui inikmati hanami haganupan ari-ari nami, ibagas nasa mingguon ale Tuhan. Terima kasih yondoskon hanami padaskan nami hubamu, halani ibiriham homa panorang huban nami, buihan ami ale Tuhan, ibagas nasa minggu makorjahon horja nami, anjahadas bani panorongon sihol hanami, maribadah kubamu manangar hatamu ale Tuhan. Terima kasih kubamu, saya mana terus na masu-masu ibadah nami on, sonai homa hanami naman dihuti, ibadah kun rumah nami bei, atape ijahan nami marianan. Tuhan martonggohan nami hubani piga-piga anggota kuriamu na ulang tahun. Ase terus ma Tuhan pergogohi ham si dia, ibagas na martambah usia ni si dia le Tuhan. Sonai mahoma martambah pengenalan ni si dia hubamu. Martambah koma kepatuhan ni si dia hubani hatamu ale Tuhan. Anjaha martambah koma diarga be ni si dia. Nama korjaon hurja sesuai hubani harosonirmu. Cukupkan ham ale Tuhan haganupan kebutuhan ni si dia. Sempurnaun ham haganupan sukacita ni si dia. Masa depan ni si dia. Angguna sekolah ase terus perlengkapi ham ale Tuhan. Beri ham kecerdasan, beri ham pasu-pasu hubani si dia haganupan. Sunai homa ale Tuhan hubani hasoman nami na membuan nyombah ni padidihon bani sadarion. Pergogohi ham homa si dia ale Tuhan lahu mandalan kon janji ni si dia. Itongah-tongah ni kuria pakon ilobe-lobe mu Tuhan. Nalahu pa bagal-bagal hon nyombah ni si dia ibagas hata ni Tuhan. Ase hama na paingat kon on terus janji orang tua hubani Tuhan sewaktu padidihon ale Tuhan. Ase boy ihorjaon si dia ibagas nadiar. Sodai homa hubani nyombah nami na maluah sadari on manaksihon hat porsayaon ni. Ase terus ia tu tongon Tuhan merbagal ibagas hatamu ale Bapa. Semakin dewasa ibagas pengenalan akan Tuhan. Semakin berani bersaksi akan kuasa Allah bahwa Yesus adalah Tuhan. Bapa surga ibagas Tuhan Yesus, terima kasih hubani orang tuani. Nadop memboban nyombah on das kubani panorang on ale Tuhan. Ase terpuji maham ale Bapa surga. Sonai homa Tuhan teringat hanami hubani piga-piga anggota kuriamu na ibagas naburitan. Itonggohon hanami si dia le Tuhan, hubani situa, Bapa situa Jek Sinar Damanik, Bapa situa Porman Girsang, Bapa situa Raja Herman Tarihoran, sonai homa martonggodo hanami hubani inang Nyonya Jesipa Sinaga, Boru Sinulingga, inang Nyonya Jainal Boru Saraki. On mapiga-piga na ibotohkan nami ibagas na buritan ale Tuhan, ase hama na masu-masu si dia, tambar na ipangan si dia, haganupan asupan, na masuk hubani akulan si dia asein boy makorhon hamalumon hubani si dia le Tuhan. Halanya ya Tuhan gogoh na hombamu, sukacita na hombamu. Ase boy homa das hubani si dia le Tuhan. Ase ialami si dia sukacita. Ase boy si dia le Tuhan semakin mangondoskan goluh ni si dia hutanganmu. Sonai homa le Tuhan hubani jemaatmu. Na mungkin ibagas na mandihuti ibadah sadarion ibagas na hurang sehat, ibagas na buritan, ibagas na irawat marhitehon ni hona COVID-19 atape penyakit na lega na le Tuhan. Ibagas Tuhan Yesus martonggo hanami ase hama na pamalumhon si dia on haganupan na le Bapa surga. Ahape na burit nami secara perdagingon ase melalui bilur-bilur Tuhan Yesus. Nadop madurus i Golgata boy malum in haganupan ale Bapa. Halani naporsaya hubani Tuhan dapotan haluahon. Terima kasih mabamu Bapa surga sonai homa ale Tuhan
Yondoskon hanami program pemerintah vaksinasi bani panorang on, ase hamana masu-masu, departemen na terkait, kementerian, bakon unit pelaksanaan teknis, UPT, puskesmas, pakor rumah sakit, ase hamba korja Tuhan ibagas sidia haganupan, ase bui mardalan ibagas nadiar proses vaksinasi on. Secara khusus untuk GKPS Padang Bulan, patar adong vaksinasi kedua untuk lansia 23 halak. Ase homa Tuhan haganupan lansia naman dihuti vaksinasi on patar. Boy ibagas nasehat ale Tuhan. Anjaha boy mandihuti vaksinasi ibagas nadiar. Sonai homa pergumulan nami, pengajuan nami vaksinasi hubani parhorja kuria GKPS Padang Bulan. Adong sekitar 100 halak ale Tuhan. Ase boy homa departemen terkait pakon puskesmas boy homa mandalan konin ale Tuhan. Marhorja mahamale Bapa ase boy podas terrealisasi ale Tuhan. Yondoskon hanami homa pemulihan ekonomi Indonesia hu tanganmu, ase hama na masu-masu haganupan upaya-upaya pemerintah pusat das kubani daerah ale Tuhan, ase boy bersinergi haganupan, ase boy hanami pemulihan ekonomi secara cepat ale Tuhan. Sonai homa hubani pimpinan GKPS pakon haganupan full timer, ase ham homana masu-masu haganupan ale Tuhan. Ibagas pimpinan tondui na pasing, si dia boy makorjahon, ibagas semangat paskah boy si dia makorjahon pelayanan-pelayanan. Sonai homa haganupan parhorja ni kuria, pimpinan harian majelis jemaat, pakon pengurus-pengurus seksi, pakon hanami haganupan kuria ale Tuhan. Ase tongon semangat kuasa parpuhon ni anakmu Tuhan Yesus Kristus boy ipake hanami, iahapkon hanami nalaho melayani Tuhan ibagas haganupan guluh nami. Terpuji termulia maham Tuhan. Ilanjutkan hanami acara on, ase marpasu-pasu ham terus secara khusus ubani pandita nami pendeta Jemi Raya Saragih ibagas kuasa tonduna pasing ase boy ia padaskon hatamu Tuhan. Markuasa maham Tuhan terus das kubani salosei acara nami bagas Yesus Kristus hanami martonggo. Amen. Dasma panorangni hubata laho manjalo hatani Tuhan. Dear manduding hita use aloho hita atani Tuhan marhite doding haleluya nomor 68 ayat 2 tolu pakon ayat 4. Puhoni Tuhan tay in magogota man lawan musata
Megah maurtain, doding kon hita ayat na paupaton. Daminine bata na mangatasi haganup paruhuron. Ilma na mandamot kon uhur apa pikiran na siyam. Ibagas Kristus Jesus Tuhan tain. Amin. Selamat Paskama bata haganupan. Nasyam pagori ni kuria halak na persaya secara khusus kuria GKPS Padang Bulan na merayahon, na beribadah, na marolopolop, marhite, na puho Yesus. Selamat Paskah mahoma bani nasyam na beribadah i rumah nibi. Isise parpuhon ni Jesus aido ita sadarion. Marhite ambilan nama dir. Humbani buku Injil Markus. Bindu 10 ayat sia da subani ayat 10 alu. Sonon ma i hatahun. I patuduhkon Yesus dirini bani si Maria Magdalena. Dopuho ia girasogot bani ari parlobe ni mingguai. Ipataridakom madirini parlobe hubani si Maria Magdalena. Humbani do iusir ijia pitu setan. Ia pe lahoma patugah konai hubani halak na makasomani Jesus hinan na marhoru anjahat tangisai. Tapi dop iboge sidia na dop mulak manggulu ia anjaha ipataridakon dirini bani si Maria Magdalena seng dong persaya sidia. Dopai ipataridakon mause dirini ibagas rupa nalegan hubani 2 halak humbani sidia sangga laho sidia huhuta nalegan. Jadi laho masidia patugah kon nama saai bani naleganai tapi seng persaya age sidia. Ipu diniai ipataridah komadirini bani nasapulu sadaai sangga nahundul sidia mangan ipisang masidia halani hurang persaya sidia anja hengkeng urni sidia ay seng persaya sidia bani halak na mangidasi do puho ia dopai ninima kubani sidia. Laho mahanima husab duniaon ambilan kon hanima maambilan nama diarin bani sagala na tinopa. Na persaya anja tardidi dapotan haluahon, tapi naso persaya
hona uhum do. Anjaon matanda na mangihut bani na porsaya. Marhite Quran ku usiron ni si dia do si bolis. Anja marsahap na baru do si dia. Joputon ni si dia do ulok. Anja AGP inum rasun hamatian. Seng pala mahua si dia. Tapi honon ni si dia do tangani. Bani na buritan gabe malum ma si dia. Sibar jaima dasni. Hita ganupan na hinarga ni Tuhan Kuria na marmalas niuhuru ibagas sadarion. Parlobe ambilan tahun ay masihol patugahkon sihol memberitahon berita malas niuhuru. Bahasa doma tongon puho Yesus. Bahasa Yesus na iparsilang konai, Yesus na mateai, sonari doma puhoya. Yesus na ipamasuk hubagas tanomanai, sonari lang adong beia bani tanomanai. Yesus itu tidak ada lagi di dunia orang mati. Yesus doma puho seng ibagas gom-goman hamatian beia. Tapi hita ganupan sobali berita malas niuhur bahasa Yesus doma puho panurat Injil Markus sihol patugahkon adong sisi nalegan. Ada sisi lain selain kebangkitan Yesus dari kematian. Sisi lain itu adalah sisi yang terletak pada manusia. Sisi naleganai aima, sisi na adong batta jolma. Sisi na adong bani si irikon Kristus. Ahamai. Ketidakmampuan ta manjalo hasitongan bahasa doma puho Yesus. Ketidaksanggupan akal pikir manusia menerima kenyataan, menerima bahwa ada orang yang bisa bangkit dari kematian. Secara logik itu tidak terterima manusia. Makanya yang gue pardiate hita teks niambilan tahun mamukah bani ayat 10 sada da subani ayat 14 ada sekitar 4 ayat itu menceritakan bagaimana sulitnya percaya. Mahol tumang dua HP por saya. AGP mungkin setiap hari Minggu hita manaksiun hapor sayaun. Bahkan mungkin luar kepala. Ternyata percaya itu sangat sulit. Dosdo bapai nang hita haganupan. Kesulitan ni susian ai manjalo kebangkitan ni Yesus parpuon ni Yesus pakon peristiwa ipudinion. Memang
Anggo boi isimpul honanami Bapak nang hita ganupan. Kehadiran ni Yesus memang adalah kehadiran yang sangat sulit diterima. Agi itelur sirihi tahum bani mukan. Bagaimana mungkin seorang bapa menyerahkan anaknya yang tunggal? Karena kasihnya, dia menyerahkan anaknya yang tunggal, anak sasadani. Hanjai pe Bapak nang hita ganupan, do malang masuk akal ay. Apalagi lau yondoskon hua matian, bagaimana mungkin memperjuangkan dia saja supaya hidup, supaya ada, supaya hadir di tengah-tengah keluarganya, itu sudah sangat luar biasa perjuangannya. HP izin kehadiran nyomba ni nasasadaai, di sana juga dia harus memberikan untuk keselamatan orang lain. Nalang maka holongi dirini. Maka agi proses pertubuhan ni Tuhan Yesus pe menjadi sesuatu yang sangat sulit diterima akal. Sangat sulit iha persayai. Bagaimana mungkin anak seorang Allah lahir di kandang domba? Dop kosai hita ganupan berlanjut. Dop kosi mangidangi Tuhan Yesus, dop kosi mengambilan nama dia, melakukan mujizat. Betul ada orang yang percaya, tapi ada juga yang tidak percaya. Sehingga rohma penolakan, age humbani hala Parise, hala Saduke, bahkan orang lain yang tidak percaya bahwa Yesus melakukan semua itu, melakukan mujizat itu, menyampaikan Injil itu, sumber kuasanya adalah dari Allah. Ketidakpercayaan ni jolma pasal pribadi ni Yesus hai Bapak Inang melahirkan persekongkolan. Janah persekongkolan ai melahirkan hukuman hubani Yesus Kristus. Setengah percaya, setengah tidak percaya, Pontius Pilatus P melakukan hal yang sama. Satu sisi dia percaya Yesus itu tidak bersalah. Nini, saya ngadong jumpa au atap salah apa bani. Tapi pada sisi lain, tetap do idabuh ni uhum hubani Yesus. Domu hubani panginduan ni halak nalang persaya hubani Yesus sebagai si palua. Janah dop kosi idabuh hum hitaganupan. Ketika peristiwa idolo Golgata ai, di sana juga ditampakkan sikap sulitnya percaya orang kepada Yesus. AGP adong sada perjahat, na persaya hubania tahun, seng marsalah ia, jana ia tahun rumah di Yesus. Anggodas ham i paradeso, ingat ham au, jana nini Yesus, sadarion riap pakon ahu maham i paradeso. Tapi ulang lupa itaganupan. Ada satu orang lagi di sisi yang lain. Na sampai lau mate pe ia lang persaya. Dan ada jutaan orang, ratusan orang, bahkan namar tupu yang tidak percaya halani lang persaya ni si dia, marguro-guro do horja ni si dia.
tentara ay Bapak Inang, seng peduli bani Yesus na tersilang. Mereka hanya sibuk membagi jubah Yesus itu melalui undian. Halak neleganai mengejek, menghina, merendahkan. Bahkan susian nanini sirik kon Yesus mandau-dau dosi dia jongjong. Karena mereka juga diliputi ketakutan, dan ketakutan itu menutupi iman percaya nisi dia. Ageda subani namate Yesus. Dop kosimate Yesus isuankon. Ada terjadi peristiwa kuburan itu kosong. Jana susian termasuk bani teks 9 tahun. Maria Magdalena melakukan ziarah hubani kuburan ai dan melihat kuburan itu kosong, dan timbul prasangka praduga ibagas diri ini nai tako halak do tuanta. Lalu dia memberitakan hagenupanai termasuk kepada Petrus. Janah dasma berita ai, orang-orang berpikir langpor saya si dia doma puho Yesus. Tapi mereka percaya bahwa bakeni Yesus ai, jenazah Yesus itu telah dicuri orang. Lapis soh ijai Bapak Inang, ketidakpercayaan ta pasalai. Ageda subani teks niambilan ton. Halanilang persaya susian aina mangidah kuburan yang kosong. Itu bukan pertanda bahwa jenazah Yesus itu dicuri, tapi ingin mengingatkan mereka bahasa doma ipatuga hinan, bahasa aripatuluhon puodo ia humbani namati ai. Lalu Allah mencoba kembali menerangkan pasalai marhite na menjupahi si dia. Jana teks 9 ton adalah bagian dari cara Allah agar orang percaya dengan cara menampakkan diri ini hubani susian. Hita ganupan sonai mamahol ni HP mambain persaya hal. Agi anggoy basa hita bani ayat siya memang lang takas isobut ijon apakah setelah Yesus pataridakon diri ni hubani si Maria Magdalena. Si Maria Magdalena on nahinan iusir humbani akulani pitu setan. Apakah dia percaya bahwa Yesus itu sudah bangkit? Nah isobut bani teks tahun bani ayat 10. Ia pelaho mapatugah konai hubani halak nama kasamuni Yesus. Ijon lang adong takasia tahun dia percaya. Lalu dia memberitakan itu kepada murid Yesus. Tapi boidah kita hubungan ni holi hubani ayat-ayat na terakhir 17 dan 18. Anggo marhite 17 ayat 18 maka bisa disimpulkan bahwa Maria Magdalena yang berjumpa dengan Yesus dikala Yesus masih hidup, dikala Yesus masih menyebarkan Injil, ternyata dia menjadi percaya karena Yesus melakukan sebuah mujizat ibagas guluni, melakukan perkara besar dalam hidupnya, menyembuhkan dia, mengusir pitu setan humbagas diri ini. Maka bisa disimpulkan sebenarnya bani perjumpaan ni Maria Magdalena pakon Yesus dalam konteks parpuhonnya, maka Maria Magdalena bani ayat sia agi ayat 10 dalam posisi dia percaya bahwa Yesus telah bangkit. Masih boy percaya ia
karena dia sebelumnya telah mengalami kuasa ai humbani Yesus. Dia telah mengalami, dia telah menerima, dia telah berjumpa dengan kuasa Yesus itu. Marhite na iusir pitu setan humbani akulani. Halanya itu Bapak Inang, yuduti hita teks ni ambilan ton. Maka iboto Yesus do sonaha maholni ase porsaya. Tapi agepe mahol ase porsaya. Isuruni do susiani. Bani ayat 15. Laho mahanima husab duniaon. Ambilan kon hanima ma ambilan nama diarin bani sagala natinopa. Meskipun Yesus sadar sangat sulit untuk percaya kepada Yesus, sangat sulit percaya kepada ambilan nama diar yang isinya adalah berita tentang kebangkitan Yesus itu sendiri, salah satunya, tapi hubani halak napor saya, kita disuruh laho patugah tugah konai. Janah hita haganupan anggolang rahita na doma ipili Yesus, na doma ipake Yesus gabi hasoman ni sahorja mengambilan konambilan nama dia nini bani asaplonom, maka orang seperti itu akan kena hukum. Janahita haganupan songon nai subut hanami sonaima borat ni sonaima mahol ni persaya pasal Yesus ai. Maka dalam pekabaran Injilai ibagas na memberitahu ambilan nama diar hubani haganupan nati nopai yang sering sekali memang kita perkecil hanya kepada manusia. HP parentah ni Tuhan Yesus ai bani haganupan tinopa, bukan hanya kepada manusia ambilan nama diarai maningon ipada sita. Ibere do bata Bapa Inang kuasa laho mangusir sibolis, kuasa marsahab na baru, pakon kuasa pamalumkon, dan kuasa yang lain. Tapi kita genupan, kita harus hati-hati juga memahami ayat dan teks ini. Halani ini harus dihubungkan dengan pekerjaan pekabaran Injil. Halani isuru dohita mengambilan kon ambilan nama diar, maka supaya orang mudah percaya, supaya orang semakin percaya, maka kita diberikan kuasa melakukan ahana sinobut bani ayat 10 itu dasu bani ayat 10. Maka tidaklah sesuai dengan firman Tuhanon anggo kita melakukan penyembuhan, mengusir sibolis dan lain sebagainya sebelum kita melakukan pekabaran Injil. Age pareksa hita nasyang, age pardiate hita nanget pasal sonah Yesus. Yesus itu setelah menyampaikan Injil keselamatan
baru dia melakukan mujizat-mujizat. Makanya pelayanan Yesus na perlu biama, dia membaca Taurat di sinagoge. Dokusiai terjadi mujizat-mujizat. Yesus berangkat ke suatu tempat menyebarkan Injil keselamatan. Dan bersamaan dengan Injil keselamatan ini ada penyembuhan, ada mujizat, ada setan yang diusir. Dan itu semua adalah dalam rangka supaya orang percaya terhadap ambilan nama Dia, percaya terhadap Injil. Maka konteks penyembuhan, mengusir simbolis, pamalumkon naburitan adalah dalam konteks tujuan ni ase persaya halak bani ambilan nama Dia. Bukan pamer. Kalau dibahas dona pamer, bapenang. Ada banyak orang menjual kesembuhan-kesembuhan. Ada banyak orang mengobral kuasa-kuasa itu. Bukan untuk konteks pekabaran Injil. Lang untuk kai si dia makor jaunai. HP haganupan kuasa aidong bata. Supaya orang mudah percaya. Ase percaya. Songon si Maria Magdalena bani ayat siyahai. Setelah dia menerima kesembuhan. Dia percaya Yesus itu bangkit. HP susian naleganon. Mereka hanya melihat mujizat. Mungkin halannya itu lagi ase susah percaya si dia. Bapenang hita ganupan. Totu ay duhoma agi parpuhon ni Yesus. Kebangkitan Yesus dari kematian adalah sebuah berita malas nyuhur yang memang sangat sulit dipercaya, tapi aido sasitong ni namambahen hita boy tota manggulu ibagas namar pangarapan. Parpuon ni Yesus umbani hamatian itu membuat ambilan nama Dia rai margogo. Injil itu menjadi kuat karena Yesus itu bangkit dari kematian. Halan ini anggulang puho Yesus humbani hamatian soyama haganupan hapor sayonta. Maka Injil itu akan menjadi sia-sia ketika Yesus tidak bangkit dari kematian. Maka langsalah anggo ya tahun. Parpuhoon ai adalah satu esensi yang sangat penting dalam kehidupan orang yang percaya. Seng boy hita pita manjalo partubuh ni. Seng boy hita pita manjalo dia telah mati di Golgota untuk menebus dosa-dosaku. Seng boy si barijai, tapi harus dilanjutkan, ya dia juga telah bangkit. Itu tandanya kematian telah dikalahkan. Jana aido malas nyuhurta. Parpuon ni Tuhan Yesus, kematian telah dikalahkan. Halani dom mata luka matianai, maka tugas orang percaya adalah memberitakan sukacita itu melalui padaskon ambilan nama Dia, husapta nohon, hubani haganupan natinopa. Dan kita telah diperlengkapi untuk itu. Selamat marmalas niuhrita bani parpuon ni Tuhan Yesus. Jana selamat mengemban tugas pandiloon bani haganupan halak na persaya, mengambilan kon ambilan nama Diarin,
padaskon berita parpuan ni Tuhan Yesus, padaskon bahasa markuasa do Yesus, pasal goluhta, termasuk pasal persoalanta bagi panorangon pandemi COVID-10 sihonten. AGP dumasap i atas tanohon kopitai, tapi i atas ni kopitai homa gok do hidup niuhur ni nebata marhite parpuhon. Saya terpuji ma Tuhan. Sonai agi banin nasyam, naduk padidihon, naduk manaksion. Bagaimana bersaksi di zaman digital ini ya, itu kan sebuah pertanyaan teologis juga. Bagaimana bersaksi di zaman digital ini, tentu Ham selaku anak milenial paham tentang itu. Tuhan juga memakai era digitalisasi ini sebagai wadah orang yang percaya untuk bersaksi. Era digital ini juga bisa kita pakai dalam wadah menyembuhkan orang lain. Anggo nai surat konhita aima kata-kata yang membangun, maka itu akan menyembuhkan orang lain. Tapi anggo surat konhamdo bani era digital on kata-kata yang mencela, maka itu akan menyakitkan bagi orang lain. Maka semua media, semua cara bisa Allah pakai untuk tempat kita bersaksi AGP bani kondisi dan perkembangan teknologi informasi bani panorangon. Sonai dua genasiam nadup i pasu-pasu Tuhan nyombah janaduma ibu ban hubani nebata. Margogo mahomanasyam. Tulang dos cara mendidik anak, persoalan mendidik anak di zaman sekarang juga dengan zaman tat ini sangat berbeda juga. Maka belajarlah terus dari firman Tuhan paling utama, diskusi dengan orang tua, membaca buku dan lain sebagainya, ase sempurna homa pangarusion nasiam bagaimana mendidik anak. Tongon langadong na tamat. Tidak ada yang ahli dalam mendidik anak, langadong. Maka tetap berserah kepada Tuhan. Tuhan masuk nasiam. Pabagal hon niombahin, marbagal maya domuhubani harosuni Tuhan. Dan juga Bang Dwin, Tuhan memberkati, tetap menjadi saksi, biar Tuhan yang melakukan segala hal untukmu ya, Bang ya. Selamat, Tuhan Yesus memberkati. Matonggo mahita. Terima kasih Tuhan bani hatamu nadop ijalohanami. Tongon mahol tumangdu persaya pasal ham. Humbani naijia pe Tuhan. Humbani mukahni. Mahol tumang persaya pasal ham. Tapi AGP mahol tetap doham Tuhan mencari cara memberi pangarusion ase haganup hanami persaya pasal ham. Lang putus asa ham Tuhan. Janah agi pasal parpuonmu. Inpe ipatuga ham do hasitongan pasal nado pu ham humbani namati. Tapi mahol tumangdo hanami persaya. Tapi agi pesonai ipake hamdu hanami Tuhan nalo memberitahuan ambilan nama dir, memberitahuan pasal parpuhonmu, jana ase margogo ambilan nama diarin, ase lambin buai halat na persaya, iberi hamdu gogo ban nami, gogo na tujuan ni ase persaya halak bani ambilan nama diarin, ase persaya halak bamu ham Yesus nadopuho humbani ham matiani. Aido Tuhan malas nyuhur nami.
Totap do ipalarham hanami, nagabe saksimu, saksi pasal parpuhonmu, nagabe malas nyuhur banami jolma. Terima kasih Tuhan. Ibagas Kristus Yesus. Amin. Hita ganupan doma ijalo hita hata nini bata. Jana malas tumang uhurta. Buani malas ni hurta. Siol iondos kon hita hubani Tuhan. Marhite galanganta. Pai mayondos kon hita galanganta. Tangar hita malobe hata ninay batana gabi onjolan batalaw manggalang. Ay natarsurat bani Jona 2 ayat 10. Tapi ang guau marhasoman sora puji-pujian doa manggalang bamu. Galaron kudo nadop hubagakon bani Jahobado haluahon sonari ondos kon hitama galanganta. Riap mahita jongjong, matonggo mahita mangondoskon galanganta hubani nebata. Ham Tuhan nebata Bapa nami harohan ni aganub. Humbamudu harohan ni pasu-pasu huban nami. Iberi hamdo ban nami golu apa haguluan ari-ari. Ham Tuhan, ijon yondoskon hanami do hubamu. Golu pakon pasu-pasu nado biniremin ban nami. Saya lambin margogo matongon hanami. Ia somani idop niuhurmu. Apa pasu-pasumu bani na mandalan kon horja nami. Papasikam magalangan na ginalang kon namion. Gebe galangan na misbo ilobe-lobimu. Asilambin yargaon hanami.
Tongon diar nilaya pakon pasu pasumin, marhite na pasaut kon harosun mu humbani gogo, pikiran apa sinadongan nami. Terima kasih mabamu Tuhan, marite Kristus Yesus Tuhan nami, jalo hamma galangan, pakon tonggo namion. Amin. Bamu sadoka ni dokahni awon o Yesus Tuhan kini. Ham Tuhan Yesus Raja si parmonang nado taluon si bolis dosa pakon hamatian. Marhiti parpuon min takas may boto hanami. Nado manggulu do hanami ibagas hamonangan. Parpuon min do nagabi onjolan ni hapor sayaon. Pakon pangarapan nami. Indo homa napatubukon hasabaron. Pakon tenger niu hurban nami. Mandalani ari-ari ni gulu nami. Iboto hanami do. Porini masa pe hamatian itong-atongan nami. Doma pasimadahan nami, bani parpuon si magira. Parpuon mindo, nagabi apo-apo ban nami. Mando pakon si taronon pakon hamaholon. Apoy hamahoma namatian, namaduyuk, namasombu, nasomaramang, nasomarinang, pakon namabalu. Marite Jesus Kristus Tuhan nami, hanami matonggo. Amin. Hamba pa namin na inaguriatas, say napapasin maguranmu, sero maharajaonmu, sa saat maharosunirmu inaguri to nga honsongon na inaguriatas, biriyama ban nami sa deron haguluan na riyari, sasapam madusa nami sa panasap nami, banidusa niya so man na mardusa do pakanami, ulang hanami bubay ham huparlajuan, paluaham mahanami, humbani, pangago. Laho manasyam jana hubabakid do hanima aselau hanima marbuah anjaha ase tota buah nima ay ase ibere ban nima sagala si pindoon nima humbani bapain marhite goranku. Jalo hamma pasu-pasu humbani Tuhan nai batata. I pasu-pasu anjaha iparorot Tuhan nai batamaham. Isondangkon Tuhan nai batama bohini hubamu. Jana maidop ma uhurni mangidaham.
idopakon Tuhan nai bata ma bohini hubamu. Jana ipasorap madamini bani tonduimu. Amin. Saloma Bataganupan, selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati, jana dingat homahita, patar ibadah Paskah tuntunan, jana ikuriata, ia dongkon secara mandiri bani keluarga masing-masing. Selamat, Tuhan Yesus memberkati.